No, co mu poviem, no co? No to mieliście Příškek měla zęby jako česnoky, no co? No co teraz už, co už vám poviem, no. Co, jak se volají? A štvorka, no jak se jim dáří. Co? Jo, dělce kozdemu palce, i to, nech se dáří, no nech ľudia robia, hlavne aby robili, no keď budú robiť, nech robia, nech se jim dáří, no. A jak budú robiť, nech im pomôžu, seci. A jak nebudú robiť, nech ide do ričí, no co, no za co. Tu človek, ktorý nerobí, tu nimo co robiť, tu. Ale joj, necúlek kúpeľník, aj to, co chcú, to starci, bo došli sa nespioči ľudia. Tam będzie między nimi ktoś z nos. Tam musi być ktoś między nimi z nos, bo on to tak. A teraz použije takie słowo, co oni forsiruje, co to je forsiruje? No ne, tak to, zenie to do riči do przodku. Nie do riči, ale do przodku. Ne, ale za riče też przodku. Nie, riče w żadne. Jezus Maria, co to? To, tak dziercie się, róbcie, zejdźcie, hľadajcie. No a keď bylo třeba, přijde pomoc a já vám povím, jaké přijde, to je jiná věc, No tak na zdrowie, koľko to? Jajte A4, no A4, to je taký papier, nie A4, to je, no to je jedno, díšok ľudia môže vymýšľať, káže, aké chujoviny, A4, no je to, na zdroje A4.